Brate, znaš kako smo najavali bili? Deportovali nas iz Norveške bili, brate. Pa mi nismo stigli do Nordkapa gore, brate. Nemoj zezati. Pa ne, brate, nisam ti pričao do kraja bio. Yeah, I'm going to Nordkapp in Norway. Yes, winter adventure. Yeah, it's hot and nice. Yeah, but maybe tomorrow, not today. I came all the way from Croatia here, and I'm going to I'm going to Nordkapp. You're crazy. No. Do you know how cold it is? Yeah, I know. No, in Nordkapp not cold. It's -4, but before Nordkapp, yeah, 27. yeah, I know. Počeo mi se linjat motor, valjda je sezona takva. Dobro sam ja jučer prošao kilometara, 150. Uopšte nije loše. I više od 150, još sam imao 40-50 km od trajekta do Malmoa i od Malmoa do ovdje 150, ja mislim. A kojim ja putem idem, pogledajte vi ovdje leda što ima. Da li sam ja trebao ovaj put da uzem ili sam možda mogu uzeti neki drugi. Prvi znak, čuvaj se Musa. Scania, vučna služba, baš lijepa. Danas ću da vozim čitav dan uz more, tako da je dosta vetrovito. Nije onako jako vetrovito, ali vetrovito i udara bočni, znači sa desna na lijevu. Nekome je ispala vreća. Evo da vidite kako izgleda Švedska. Švedska sela. Slično je kao i u Kanadi. Jedino što ovdje, na primjer, imaju i ograde, vidite. U Kanadi je sve otvoreno, ne prave ni ove drvene ograde, manje više. Negdje da, ali pretežno ne. Ali ovdje naprave i u Kanadi su isto drvene kuće kao i ovdje, eto, na isti fazon se pravi. Ali ovdje, evo ova kuća je obložena sa ciglom, na primjer. To je ono samo da, radi estetike, tako u Kanadi se rade, ali većinom su kuće drvene. Evo vidite, drvo i onda oni to farbaju svake godine ili svake druge, svake treće radi održavanja i to je to. Pada nešto sitno, konstantno i ledi mi vizirka. Znači kao da mi trebaju brisači za vizir. Bukvalno. Konstantno pada ledena kiša, ali to ona sitna. I kako pada, znači po viziru, znači, odmah zaledi, istog momenta. Sitna kap padne i u vožnji odmah ledi. Svaki drugi kamion je Scania. Evo da vidite kako mi je zaledila kaciga. Pogledajte ovo. Gledajte ovo. To je ono što vam govorim. Znači sve je poledilo. Sad se meni još otvorio vizir pa je palo, ali sve mi ovako zaledi kao i ovdje. Čudi me da mi kamera naledi. Napravio sam prvi 100 km, imam još 114. I stižem u Göteborg. Moram da uradim pauzu da mi ne bude hladno. Odradim vežbe za ruke, cirkulaciju, malo prošetam, protegnem noge i to je to. I evo bijam u saku sad.
Kakva je temperatura? Koliko je ostala? Pa, tam negdje do 10. marta. 10. marta. Pa ne znam, zezam se, ali najvjerovatnije da znam. U jednom smjeru. Ne, tamo i nazad. Šta je ovo? Pazite ovu priču. Wow. Ovdje baš dosta snijega ima. Neki dan je bilo nevreme. Šveđani su baš onako mirni vozači. Nema kod njih gasiranja, nema trubljenja, nema ništa. Drže razmak između vozila. Do you want to be on my YouTube channel? No, a little bit. A little bit, huh? Okay, now you are. Yeah, okay. Yeah. Imamo ljudi paparaca, ovo je slika. Gledajte, ovo je došao sam stao u trgovinu, malo da se ugrijem i da bukiram hotel. Čuj, jel pričaš i na hrvatski i na engleski ili samo Ne, engleski? Samo engleski? Ne, Ne, samo na hrvatski. Da, Ne na engleski. dobro si. Ja to po naški to znam. baš pustio, jel? Ja baš onda sad i mislim što na ljeto znam, znači idem dole u Maksku ili Turku i tako pa i baš o ti priča Svi pita me. inače nisu ovakvi. Znaš kakvi si. You go worldwide, is it okay? What? You go worldwide, yes. You go to Nokia, Oh yeah, I'm going to the right. meet some Latvish girls. Ovo si smiješno više. Ovo je baš neobično. Ovo je, brate, malo napor, a? Pa da, inače nije svaki. Da. Pa da, Švedi su, nije to kao sad u Ameriku, ja sam dosta bio u Ameriku, radim za T-Mobile. Da. Pa radim i u automotive i motorrad i sve ono. I tamo znaš kako su Amerikanci, svako kaže hi, how are you, bez da te zna. A ovdje u Švedsku, ti moraš živjeti u jedan house store, 20 godina sa nekim, i samo čao i to je to. I to je to. Ništa, Ne, ono, čao. metar tamo, metar vam. Nemoj zezat, a? Baš hladni, ja. Pa da. Ali ja došao jučer i, brate, neće ono pumpa su ove lopte, Pa da, i onda bar, da? ali neće. I sad prolazi neka djevojka i ja kažem, excuse me. Ona onako samo Pa da, Nema nisi prijatni. Nisi rekao, prijatni. šta je ovo, brate? Nisi prijatni. Da. Ja sam A koga si dugo ovdje? od rata. Od rata? Ja sam rođen 91. A vamo sam od 92. Pa da. Ali išao sam svake godine kad sam manje bio i tako i sad... A ti si više onda ko Šveđanin sad kad si Pa koliko da. godina ovdje? Pa jest dugo sam. A išao sam... Pa da, Ja sam svake 87. godine inače i sad sa djecom imam. Žena mi je Šveđanka i ono, njoj se sviđa dole. A idete u jajca? Pa da, idemo. Da, baš I onda namo... Kako se zoveš? Emra, Emra. da. Baš kaže njemu, rekao, bio sam u jajcu prošle godine prvi put. A lijepo je. Lijepo. Baš Lijepo. onaj... Fin grad, iznenadilo me. Jest. Još ja nisam išao ni na one vodopade, to... Kako nisi? Pa nisam A ima stigao. dosta tu da imaš gore one katakombe i gore Da. na vrh grada a imaš i Plivsko jezero. To sam bio, pa išao kod sam... motela, Da, tam sam i spavao. O, to je baš lijepo. Da, tam sam bio. I imamo kuću odmah tude isto, i stan u gradu i tako. Dobar je. Ali lijepo je. Ići sad ću možda ovo... A bude motorijada svake godine isto. Motorijada? Da. Znaš li da se ja položen, ovo mi je prva tura ikad u životu s motora. Čuj! Ja nikad motor vozio nisam. A trebaš pogledat, bude u jajcu motorijada, dolazi i... Ali pazi koju ja turu radim prvo, odmah idem gore. Ja rekao što ideš, ljepše i vreme dole sad, jel da? Izgubio sam flašu, ispala mi flaša u vožnju na Ternovska. Morat ću negdje da kupim. Nisam je dobro osiguran. The heat there. No, it's not the good quality, but I'm gonna grab the better ones in Gothenburg. Da. Electrics. No electric, just the better quality. This is the cheap one. Gdje sad ideš u Göteborg i tu da imaš prijatelj, ja? Imam da Ima dosta naših. Da, čeka, gleda me na YouTube-u i slučajno mi se na Instagram javio. Ja imao sam problem da nađem gume da imaju ove XR. Da. I kak se zove, i slučajno na Instagram odem kad neki mi kaže bajkers, imam bajkersku grupu. Ja rekao, ako neko zna ovo. Ja ga nazovem, rekao Buraz. Znaš, i sad idem tamo, pa sredio me, znaš, sutra ću menja gume i to. Da. Mogu osjetiti ove kad se budem vraćati onda opet za... A to ti je super. Pa da.
treba ti gore. A ne, teško je ovdje, znaš kako sam ja mislio. Da je to kao kod nas ili u Njemačkoj ili u Kanadi. Da. Ti trebaš nešto u prodavnici kupiš, ali ovdje sve moraš naručiti preko interneta. Pa da, inače sve moraš bukirati, rezervacije. 5 do 7 dana čekat da beži. Nije to kod nas drop-in, i nove glume staviš nije to. Ne, drugačije sve. A ovdje inače, ima dosta prema Göteborg isto ovi bike shops i svašta. Ima? Ima, tačno prije Göteborg ima veliki. Pa Miloš se zove, a taj dečko si isto sve Miloš i on mi je baš kupio ove navlake, znaš, da mi štite ruku. Da, treba. Ja mu rekao koje hoću, kaže on, seš ja u auto i otiću do ovoga i uzeti. To ti je super. Jer ja u Malmöu jučer sam isto sa jednim prijateljem koji je radio sa mnom u Kanadi. Čitav dan su se vozili po jedno 5 ovih motoshopova i nismo našli ništa. Pa da, ali znaš šta, tamo ima puno onih što rade delivery po gradu i svi imaju to vjerovatno sve Da, pa da, mora da je. I vjerovatno to na početku sezone. I sad nikome ne treba više, a ovi neće da naručuju bez obzira ko će tu. Kako on to radi? Inače sve ide na akciji, znači, i kako on to. Ali dobar si. A šta ti radiš, što si radiš? Pa ja radim za T-Mobile, radim automotive sa connectivity. Aha. Pa sve connectivity in car i tako. Imaš over the air firmware update i svašta. Da read out data from vehicles i tako. Pa to radim ali puno idem u Njemačku i u Ameriku. A znaš Njemački? Slabo. Učio sam u školu 4 godine, pa da, engleski sam već 10 godina i prije sam radio za američku firmu, isto pa navikao. A dobro, Šveđani inače pričaju dobro engleski. Pa da, to moramo u školu, to je obavezno da... Kad razmišljaš, razmišljaš na švedski ili na bosanski? To me uvijek interesuje. Na švedski. Jel da? A sad, znaš, pričamo i naš, i engleski, i švedski, i nekad mi samo što pričam puno business English svaki dan, kad radim, pa više engleski, počnem razmišljati nego švedski. Ali nekako, ja sam rekao iz koja žena Šveđanka. Mi smo već 9 godina skupa. Da. Ja kažem, kako se misliš naučila, ja bi se naučio na pamet. Ona samo zna, ali ona je počela sad ljetos isto, više interesantno i razumije, ali ne zna pričati toliko. Ali nauče se. A kad ide s ovom dole, kako komuniciraš? Pa to prevodim. A ti prevodiš. Ali najbolje kad je pustimo kod danas da ide sama u bingo ili mace ili šta god. I onda se snalazi, znaš, pomalo pa treba. Ja sam rekao, pa to je najbolji način, znaš, kad se tako učiš. Ništa drugo. Ajde, hvala ti, sretan put. Hvala što se javio. I praću te. Ne, pratim te već, sad sam. Da, zapratiš, sad ću se gledati sebe. Super. Ništa. Ajde, sretan put, polako. Hvala ti puno. I možda se vidimo ako dođeš u Jajce. I čuj, ajde sigurno, 100% ove godine. I pogledaj tu motorijadu. Baš ću pogledati. Ajde, živi. Kako mi ledi vizir, to nije realno, ljudi. Baš jako ledi. Mora da postoji neka tekućina da zaustavimo ovo ledenje. Tu sam blizu sa mora, jedva čekam da se maknem odavde. Ovdje je kiša, pada non stop, vidite da i zimi pada kiša, ali ovo sad sipi ona ledena kiša i kako pada, znači ledi odmah. Evo vidite, ljudi, vozim pored vode, samo što je sve zaledilo. Sve je poleđeno, ovo je ovdje led sve. Uopšte mi nije problem vjetar koliko me koči ovo što mi ledi vizir. Pogledajte ovo koliko leda ima na putu. Gdje si? Pa ja vidim sad kroz prozor, ja čujem neko priča. A to vi, a? Pa evo te. Evo dolazim, ajde. Givijevi, a? Givi. A vidiš kako ima. Brate, sam drž tako.
Vidiš kad uvučeš ruku, znači kao A imaš i ove, brate, vidi, šta je ovo? To mu je držač. Ne, to je To je kesa za njih, kesa za aha, njih. okej. Ali, znaš kako je bolje nego ovo, vučeš ruku i onda možeš da šaltaš i daješ migavce, sve. Ja ovome ne mogu daješ migavce. Kako ne možeš Ne mogu. Pa kako daješ mi ga? Pa nisam dao. Pokazam ruku za ruku oko bicikla. Dobar. To je to, brate. Bravo. Čekaj, već kad imam još nešto. Da ne zaboravim posle, ovo ti je, ako se možda, ne znam da li ćemo se vidjeti za uspomenu, ovo ti je od našeg kluba, SMB, bajkerski klub. SMB, bajkerski Skandinaviju, Moto Balkan. Evo ga. Aha. A, imaš i majicu, a Dux stvari. Da, Dux. A koliko vas ima? Ima nas 350. Ne možu ima. Da, ali aj računaj od tih 350 ljudi, možda jedno od 10 do 15% je aktivno baš ono da se družimo. Znači jedno 35-40 motora su baš aktivni. Ali ukupno u grupi je 350. A idete zajedno ovako na Idemo svuda, da vozimo se, pravimo... Pa zimi ne. Idu neki članovi, je Mirza član. Jeste, Mirza, ali on ide sam, brate, da. Kako se zove, ali... Pazi, nije isključeno, ja sam isto ono... Ne kažem da neću nikad, znaš, ono, ja bi probao, misliš. Ja, nikad ne reci nikad. Slušaj šta ću ja reći. Meni je bilo, na primjer, tamo gdje je bilo toplije, bilo mi je hladnije, ali to ti isto kao kad kreneš u teretanu, pa dobiješ upalu mišića, razumiješ? I ono, navikne se tijelo. I evo, ja kažem, ja niti kašljem, niti šmrcam, niti išta. Da. Tamo došao mamo jučer, oni brate svi i kašlju i šmrcaju. Da. Čovječe, tebi struji krv, razumeš, adrenalin. Cirkulacija. Ne, ali cirkulacija, što je bolja cirkulacija, da čovjek je zdraviji. Puca te bre adrenalin non stop, razumeš, ono je... Jedino mi ovo mi je falilo. Počelo mi se krv povlačiti. Da. Razumeš kada se prvi povlačiti, idemo baciti ovdje. Hvala ti, brate. Nema našta. Ali nemoj ih ostaviti da ti smrznu na motor. Sutra ih montirati. Sutra. Nego sam se htio da vidim. Druga strana, ova strana ti ide. A žena kaže sipaj mu rakiju. Pa reku ne znam, reku da li čovjek, reku... Tako, ovako. Ova strana ide ovam. Ovdje trebaš ga odvojiš, tu ga odvoji. I sad najvjerovatnije ovako ide, ovako. I ovdje ide ruka. Jeste. Jel da? Ovdje ide ruka. Znači, tako. Ali dobro bi bilo... Daj mi kameru tu. Evo je kamera. Znači, dobro bi bilo ako bi mogao preko ovoga na neki način. Morat ću. Kad ću biti? Samo da pomagam. Ja ne gasim ovaj basto, vrate, kad god mi stoji auto. Još je basto na motoru. Ja nemam nikakve grijače. A imao sam, baš sam razmišljao, imao sam Oxford, one aftermarket ručke sa grijačima. I poklonio sam bio jednom drugaru, znaš. Ali imao sam do skoro kod sebe tu. Puno grijača, puno. Da. Kako je, brate, vrijeme ludo, jebate. Znači, ja sam jedno došao do ovog... Jel nigde nema više snega nego u Švedskoj, usput? U Austriji ti je bilo isto, na Alpama. Na Alpama mi je bilo da gore snega i bilo mi je snega u Njemačkoj. Češka-njemačka granica. Ja sam išao preko skijališta onog jedan. Zaboravio se kako se zove. Kako se zove, znaš kako? Dobar ti ovaj hotel, ovo nije loše mjesto. Pa brate, to mi je bilo prvo najbliže jer nisam više vidio, znači već me ono počelo... Ovi burgeri ti nisu loši isto. Početak Göteborga. To je sami početak? Da. A i znaš šta, pisalo je da zatvaraju kapiju naš radi motora mi ono uvijek, ne znam jel ti gradovi ovdje brate, ne znam kakvi su sa kriminalom naš, mislim znam da je Švedska sigurna država. Neće ti motor sad po zimi sigurno. Da. Leto okej, ali... Ma ne leti, ko će mu dira motor. Da. I vidim, kažu, piše naš tamo ono, zatvaraju kapiju od 9 do 6 ujutro, rekao top. I 2 dana sam platio, tako da sutra... Znaš, to sam htio da te pitam, ti ćeš sutra da ostaješ ceo dan ovdje. Da, Znaš šta možemo da uradimo? Ajde da nabuđamo, brate, na motor da ti napravimo zaštitu za noge. Ja sam to... Da ide, on ima drugara jednog koji je kupovao neku gumu i da je zašrafimo za roll barove i da ti napravimo skroz zaštitu. Štitke za kolena.
štitnike za kolena, za noge, znaš koliko će ti značiti, brate? Misliš, a? 100%, 100%. Gume su mi to mi je prioritet. To ti stiže sutra u 8. U 8, a? Da. A kada ja budem tamo? Kad god. Kad god, a? Da. Pa dobro. Ti se sutra naspavaj, lepo ustaneš, Doručkujem, da. Gume te tamo čekaju, ja ću sutra ujutro se čujem, Dragan se zove, kako se zove, taj mehaničar naš, drugar, on će te tamo sačekati. I to je to. To su vlasnici, su naši ljudi, sve su uglavnom naši ljudi. Da. Šrafe večera stižu. Da. Više nisam zaboravio sam Jordu i nazvati. Se čuje s njim? Sa Nidžom sam se sve organizovao, nas dvojica smo se sve dogovorili. On je po jednom Šveđaninu poslao, Šveđanin ti donosi, brate, šalove. Zavisi ljudi, kakva organizacija u Švedskoj. Ali ne, brate, vi ste organizovani, ovo je najbolja organizacija koju sam ja doživio. Brate, odmah telefone, ja sam se uzbudio ko da ja putujem, brate. Kaže mi žena, ćeš da pakuješ stvari. Kako se zove, počelo da me puca, da me radi, brate, znaš. On je mene juče nazvao, brate, ti na drugu stranu, ja vamo, ti u Vupodavnice, ovo. Nas dvojica radimo u istoj firmi. Da. On je u kancelariji, a ja vozim. Ja sam u pokretnoj kancelariji. A, ti si u pokretu. Kako se zove. Pa sutra kad završimo sa poslom, čućemo se pa da rešavamo to. Važi, brate, važi. Dobra klopa ovdje, a? A ovi Turci ovdje Istanbul. Aha. A tu idemo, a? Ovdje ovaj Lila Istanbul. Aha, Lila Istanbul. Mali Istanbul, Lila je mali naš. A, mali, Mali Lila. Istanbul. A Lit je na ovome, na Norveški, a? Lit, jel? Pa da, ja mislim. Znači, možeš ovdje parkirati. Zaboravio sam. A odakle si, brate? Ja sam iz Crne Gore. Iz Crne Gore? Aha. A dugo si ovdje, a? Pa malte ne rođen, došao sa par mjeseci. A, s par mjeseci. Tako da mi nije jezik baš ali... Dobar je, brate. Prolazi. Dobar, dobar je. Ne bih rekao nikada da si rođen ovdje. Da. Dobar si. Svaki dan radiš sa našim ljudima i... Da. A šta radiš, kod dispečera? Ne, ja sam šef za radnike. A za radnike? Da, nisam dispečer, nego šef baš. Baš šef. Dobro je. Tu je Miloš s nama u firmu, vozimo tu u ovu stranu Švedske i dole. A to je kamionska firma? Nije samo kamionska, imamo mi brodove svuđe po Evropi. DFDS, možda si čuo. Ima DFDS i Milo. Trepaš šune. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Kako su motobajkeri se spremili. Idemo s tobom. De här stora ovalerna som du har? Ja. Inga problem. De här stora ovalerna som du har? Men blandade Har kött. du dem på menyn här eller har du... Har den ultramixen. Den har vi. Okej. A pričaš dobro, Miloš, švedski? Det är för 4 personer, va? Pa da. Det kan jag fixa för 3, eller? Fino je ovdje, na primjer, Norveška nije nikako svidjela. Ok mi je leti, priroda i to sve stoji, ali brate, život tamo me cirkus. Depresija. Pa, Znaš šta je nije ovdje? ti ni ovdje bolje, brate. A gledaj, malo je bolje, imaš ipak naših restorana, imaš... A to da. Ima naši ljudi, ima našeg, malo jest. se ljudi druže, malo su Gore je učati. malo ljudi uopšte. Znaš šta je, iskreno, sad ću biti iskreno, ja sam mislio, zašto sam ja bio skeptičan da se bilo kome javim koga ne poznam, zato što sam ja imao loše iskustvo u Norveškoj. Baš sam imao, tamo su svi ljubomorni, zavidni, brate, niko neće. Znači on će, pitaš ga nešto, no, brate, nemam ja vremena, znaš. Ali nije ovi naši iz motokluba, ovog našeg, znaš, svoje braća, brate, znači, majke mi, pa mi okrećemo jagnja do ražanja, razumiješ? Znaš, ja sam malo imao tako neko loše iskustvo tamo i kad mi je trebalo par puta nešto, svi, bit će i sve same odjebu, razumiješ? Mora, ako ne javim se ja nikome, sve sami, baš A ima toga i ovdje, ali su u manjini, ja verujem da je tako, znaš, mislim da više ima dobrih ljudi. Da, pa, bar ne iz kažem mog ja da su iskustva. ovi loše, nego verovatno, ne znam iz kog razloga, znači jednostavno Ja mislim da se previše ne... juri za poslom i Da, tim stvarima. ma neće uopšte da se bakće, ne s tobom, nego s bilo kim, znaš. Ja sam par puta dok još nisam otišao u Kanadu, znaš, meni treba postoje, ja sam imao
pošaljem poruku, brate, pitaj me šta god, da me sad za posao i takve gluposti, znaš kao, gledam, izvinjavam se, Nije, mi se ovdje i pomažemo i recimo tu kod nas od bajkera svi smo mešani, svih živih nacija, iz bivše Jugoslavije, ima i Hrvata i Bosanaca najviše ima u grupi, da. U Getevoj samo 25.000. Da. Bosanac? Da. Wow. Samo Bosanaca, ne Srba, i Hrvata sigurno sad još kako su dostavili, ima sigurno. Ali ja pričam Nemoj zezati. Baš puno ima Hrvata. Ima a Hrvata je dosta otišlo u Kad bi Štokholm. izračunali neki Jugoslovena, ex-Jugoslovene, Pa i Getaboy sigurno ima 50. iz Srbije su, i Makedonaca i to. iz Srbije je više naseljeno ljudi u Štokholmu nego u Göteborgu, da. A šta, ja Štokholm nisam nikad bio, ne mogu da kažem, ali nekak mi ova strana I hoću samo da kažem da smo svi mešani to, ali svi se družimo, brate, svi smo ko jedan i to mi je tako drago, u svakom gradu imamo nekog, uvijek možeš se nekom javiš, znaš, svako će ti pomogne do srži, tako da... Hvala Bogu da je tako, znaš, da smo se tako okružili, međusobno. A ne, ali bitno je to i kakav je čovjek, i karakterno, nije to samo i do odgoja, nego karakterno, kao šta ti nosiš, brate, u sebi i to je to. Kako zračiš, tako će ti biti. Tako je, tako je. Izvonan tam, Turnbrod. Jete bro. Idem tam, sad će doći, još malo. A ovo je kao predjelo. Ovo je dobro, ovo je dobro. Ima tu svega, on je malo mikso, napravio neki miks da se sve probao. Aha. Baš lijepo izgleda. Dekorativno. Hej Jon, här är Milos. Jag fick ditt nummer att jag hämtar de skruvar. Ja, det är mitt telefonnummer, så jag tänkte bara om du kan smsa till mig. Ne znamo dakle. Da, sad. Ja sam našao ovdje u Getevu baš njega posao. A nema veze, bit će to dobro. 100 komada, oko 100 eura. Da, rekao mi. A ovo je s AliExpressa, Ja ne znam to je zbog nešto... čega je Mirza rekao da treba 500 komada. Za toliko treba? Pa sigurno. 250 po točku. Sigurno. Jer ja sam malo gledao na njegove slike i pokušao da brojim. Ne, Boga mi, pokušao da brojim. I došao sam do pola točka, ono što se vidi, i došao sam do neki, jebi ga, 70 šarafa. Pa treba, sigurno, a i trebaš rezervne da imaš. Ako ti ispadne, ti ga u šarafu. Jer imaš onaj. Da. Malo za Šarafić, to je to. Nexus s AliExpressa, znači šarafi stižu s AliExpressa, ali nema veze. Ja mislim da ne bi to trebalo da ima neke velike uloge. Neće. Ti ne ideš na neku brzinu, nešto Znaš šta ti, to čisto da ti malo pripomogne. Pa gledaj, ja sam sad vozio po snijegu na ovim letnjim gumama. Da, ja baš komentarišao sa njime, svaka ti čast. Ti lud, brate, a da idem gore, da imam, brate, i bez šaraf, da imam sam zimske gume, ja bih otišao gore. Ali opet je bolje imaš šarafi, nekakve nego nikakve, razumiješ. Znači, ko što ti rekao, ja, ako si ti za, ćemo da vidimo sutra, to su u mene centimetar debele, otprilike ili 0,7, ne znam. Znači, otprilike ko ovaj ostao, 100 guma i znači za one crash borove što imaš sa strane, buši se rupa i onaj šaraf po 100, znači stegne se i da mora da se, malo sam razgledavao na tvoj motor, mora da se savije da bi ti došao kao neki ćošak. Da. Ali tebi će poslije da ulazi hladnoća između tamo gdje ti je agregat. Da. Tu treba isto da se stavi jedan pač. Ja mislim da će to jako dobro. Kako neće? Jer plan je da se napravi motor za jednu 40 cm širi na svaku stranu. Ne može zezati. Da. Cijelo koleno treba da ti bude zaštićeno. Otprilike ovako. A dole noge, to ne... Kako? Dole noge, ne, to ne može. Pa vidjet ćemo koliko ti ide koliko ide, da. Ićemo do dna. Dobro je prilike. Jel ti onaj hladno za noge? Ne, sad nije. Ali gore će vjerojatno biti. Da? Ali dobro, Jebi ga, sad nema ni -5. Gledaj, ja ću da vozim pola sata trčimo ko motora, tako svi radi. Da, malo skakućeš, malo. Moraš, to mi je recept. A što su dobro ove lepinje, vrate, mili. Sad tamo vidiš, ugasio da vidiš. To je dobro.
A šta ima oko neke sarmice, a? Nešto ima. Punjene sa rižom, mislim. Aha. Pirinač, kako? Ili nešto drugo. Ljuta papričica ova. Nije, Nije, a? nije. Uzmi 2. A koliko dugo vozite motore? Ja vozim ceo život. Ja ne vozim baš toliko dugo, 3. godina. 3. godina. A jesi išao na Norka pjesi? Nisi još. Što? Ali imao sam ja neki milion planova, nego sve se to, kako bi rekao, bilo. Planirao je sad na Alpe da ide ovaj... Skrati se to sve na brzaki nekako. Ne, Alpi su sad ovo zim. Ne, bre, Ne sad, Ne, ali zimi su prelepe, mogu misliti leti kad ono sve zeleni. Meni su Alpi, brate, mili. Ja sam Čuj, planirao kako da idem sam ja na uživo Alpe, kao tamo. što ti rekao, nego žena trudna, tamo vamo, pa vidjet ćemo što će biti. Da. Ja sam imao neke druge planove, malo dole, Balkan, Rumunija. Ja isto hoću Rumuniju. Ja hoću da vozim sad na leto, ja mislim da ću ići Karpati, znači Rumunija, Bugarska sa ženom, ja mislim da ću otići ovaj... A koji motor imaš? Imam 2 komada, imam Kawasaki Versys 1000-arku, 22. godište i sad skoro sam uzeo Yamaha FR 1300 2014. godište. Evo, ovo ti moj motor, čekaj. Evo, moj njegov. Eto. A to je KTM 1290. KTM, a? A čekaj, ima KTM, onaj Adventure, jedan mali motor od koliko, 600 kubika ili Ne, koliko? 790. 800 kubika. 800 kubika, ali dobar vrat, ne? A taj Ima tvoj? još manji. Ima još manji. Ima 400, Ovo je super adventure, ono je najveći. to je najveći. Samo, na primjer, za ovako vrijeme, nije da ne može, ali je puno teže. Pa, znaš šta je problem, brate? Ako ti padne na snegu, na ledu, ne možeš da ga digneš. Ne možeš da ga digneš, klizi. To sam baš njemu rekao. Gledaj Alpe, brate, tako kad si višu. Dobro. Pa sad, brate, zamisli led. Da. Nego ću ti pokažem, znaš šta je meni najviše, evo ovo, Dolomiti, brate. Šta je ovo? To je hleb, sad će on da donese i kaže da će to da zareže nekako, ne znam. Dolomiti, brate. To mi je najjači utisak ostavilo kad sam bio na putu. Ne, prelepo. Thank you, sir. This is for the 3-1. I make the grill, the tomato and the paprika too. Tastes very good with the meat. Thank you. Okay, thank you very much. I leave the bread here, okay? Great. Yes. If you need something, you can only tell us. Thank you so much. To priča. To je to. Malo da te zagrije ova vatra. Da. Si se smrzao, rekao. A gde meni bestik? Tutinić. Evo. Ništa, roka. A ovo može biti ispod stola. Tako, to dole. I onda vrtiš ko šta hoćemo. Sve se snađemo, brate. Ništa, skidajte, što vam kažem. To uzmi, družite se. Ajde, probaj. Da vidimo. Svako po nešto da testira, ali svi uzimaju isto. Ima za svakog, ima za tri osobe, tako da za svakog ima od svega. Ovo je men, brate, za 6 osoba. Meso im je, brate, baš top. Tako nešto smo mi jeli u Istanbulu, brate. Žena, ja i mali bili prošle godine. A tako? To tell you maybe don't put anything here. Okay. This is the only Decoration. decoration for the guests. I know. Not good for the. You have of course. Yes. Ništa, ljudi, mi idemo da klopamo mešano meso u Istanbulu, u malom Istanbulu. Mali Istanbul u Göteborgu. Lila Istanbul. Lila Istanbul. Samo da napravim jedan ovdje Instagramić. Ovo kad vidim. Ajmo jedan svetski. On bio jednom u Teksasu. Naručio burger ovako od 2 kile. Ne burger, nego steak. Steak, ja izvini, jeste steak. Steak od 2 kile, brate, ovoliki. Da. Znaš koliko sam ja pratio jedno vrijeme, ali ono, sad nemam toliko vremena da gledam YouTube.
Prije par godina sam pratio mnogo iz Amerike Emkura. Emir, da. Onaj kamion na put, čim se, jel tako? Kamion King. Kamion King, bravo. Kamion na put beše onaj neki Jasmin. iz Italije. Jasmin. Jesi naišao na ono ljuto jedno? Ne. Probaj ovu, ovu papriku. Čekaj da mu nađem. Ali mnogi ovu da onaj te pratu iz Göteborga. Znam, brate, znam, pišu mi non stop, znaš i koliko ja poruka dobijam dnevno. Ne, mnogi. Ovi moji radnici. Ali, znaš šta, ja sam dosta ljudi odgovorio i rekao sam, izvini, brate, ako budem prozor, znaš, javi se. Da. Ali jednostavno nije realno, ne mogu. Ne može, tako, pa nema se vremena. Nema se vremena, ne mogu da stavim. I sad, znaš šta, puno ljudi je razumno, razumije. I onda neki, tak par njih napiše na Instagramu, brate, stvarno si naš, bez obraza, ja te pratim od prvog videa, ti... Znaš, šta sad da ja njem kažem? A dobro, to... Gledaj, ko što si ti rekao, kad bi ti svako stao, ti ne bi za 3 mjeseca stigao. Nema šansu. To je to. Ja to sasvim... I mene to umara, brate, jer ja sam fokusiran... Iskreno ti kažem, nismo ni mi očekivali, mene i Miloš kad je rekao da mu se si javio... Ja sam rekao, mislim, razumijem da se nećeš javiti. Vidim, imaš svoj cilj, svoj put. I kad mi reče da sam mu se javio, baš mi je bilo drago, ali nisam očekivao. Jel ti na Instagramu imaš ono podeljeno primary request? Da, ne, znam je to. Ja u request ne idem. To su ti pitaju kako doći u Kanadu, kako doći u Ameriku. To sam mu rekao. Razumijem, Rekao, nema šanse onda vidi zato što mu ne ide u inbox, direktno mu ide. Baš me, ja sam se tako začudio kad ti zvao. Ja sam njemu rekao, isto. A znaš šta, ja sam jednu noć seo i tako sam scrollovao dok mi se pravio video. Da. I tako sam otkrio ovaj iz Rostoka, što sam bio kod njih, što je danas vidio. Ja vidio sam, gledao sam gleda. I tako sam vidio i tvoju poruku. I onda sam se sjetio juče, brate. Jebote, rekao, pisao mi neko. Znaš, puno je to informacija, puno ljudi. I još ja tražim, rekao, kako se beše zove ovaj. Još ti me kažeš, što sam ti rekao, džabe što si mi rekao, zaboravio sam kako se ja zove. Reci mi, ti imaš, čuo sam da imaš prijatelja po Švedskoj, koje su gradove? Prijatelj? Pa u Malmö. Malmö, taj. A u Malmö sam. A bio sam juče. U šta si spavao ono na brodu, si nešto rekao, nekakav sanduk, šta? Pa dobro, vidio sam ja da sam znao da ima. Šta je to? Brate, dorm, jedna velika sleeping room i brate rupe. Kako je bilo ono? Je bilo okej? Stvarno, nisam to vidio ja. Pa 30 eura, brate, ovako je 100 eura kabina. Rekao je bilo okej to da se spava. Ko ne, brate. Da, jer znam drugi su bili, kažu svi da je okej. A čuješ drugi da kračuju to? Ne. Vrući moram. Vrući, ja. Od meseli, evo. Ušto su dobri, brate. Znaš šta je onaj, kako se zove Dubai, brate. Dubai čokolada. A da li taj kao unutra, probaj. Ne znam kako se zove to što idu u Dubai. Pistaći. Nije pistač, nego ona što crcka. A. Šta se to tekli, to kačkavalj, brate. Evo je ta guma što sam našao. O, to, a? Da. Vidimo šta kaže. Vrući kolači. Vrući kolači. Znači, mi smo ljudi poručili kolače i oni slavno otišli i ispekli. I onda da toliko košta ovako. Košta. Koliko? 2000 kuna. Koliko je to? 200 eura? 200 eura. To je možda puno. A vidio da neke dizalice, šta ovdje prave sad? Pa tu se kopa tuna dana. A to je za metro? Metro, ja. Tu se kopa. A čekaj, jel ovdje ima metro ili je... Nema, prave. Tramvaj samo. Evo tu je metro sad jedna sad. Ali prave ga. Prave metro. Za jedno 10 godina će završiti, za 50. Dobar put, ali tek ga rade. Da. Vidiš Miloše ovu raskrsnicu. Aha. Ovo je najzeznutija raskrsnica u cijelu Švedsku. Što? Ovaj košak. Što? Raskrsnica, sad možda nije, ali nekad je bila. Imaš tramvaj, imaš semafore, ovdje su ranije bili semafori. I sve one, to je bilo poznato. Sad su ga skroz dopčeno. Evo ti gore bazen, vidim na spoljnoj strani, onaj tamo što se crveni. Da. A šta je to, brate? To su hotel. Gotia Tower se zove. Imaš unutra svašta, ima i spa centar i
tako, ali Ludilo, kao, da. u principu, a ovo je taj kao Liseberg, to je vrlo veliki zabavni park s onim roller coasterima, veći je nego ovaj u Stokholmu, je li tako? Ja mislim da je najveći u Skandinaviji, jest. I baš je dobar, stvarno ima svašta. I napravili su, pored su napravili veliki akvapark unutrašnji, vrati, i završe sve i neki požar izgoreo, vrati, cijelo i mora sad iz početka da ga rade. Nedelju dana prije što su trebali... A skroz ga završili ga sve, vrate, i nedelju dana pre otvaranja izgore sve, vrate. Šta vam je najbolja stvar ovdje u Švedskoj? Para, standard? Klima, vrate. Klima možda. Znaš li šta bi ja rekao da je u Švedskoj ovako, moje iskustvo? Ajde, reci, brate. Mir. Mira? Da. Duševni. Imaš, niko te ne dira, svako gleda svoje poslove. Znači imaš svoj pravac, ako to što želiš možeš sebi da prilagodiš, ne živiš taj život pun stresa. Nema stresa uopšte. Ike stres ili inge stres. Ingen stres. Ingen stres. A u Norveškoj je ike stres. Ja, na primjer, jedino doživim stres preko leta, na primjer, kad je lijepo vrijeme. Ja ne znam sljedeći put kad će biti lijepo vrijeme. To je taj stres. Sad kad bude fino vrijeme, ja moram sve da, ako sam isplanirao nešto sa porodicom, moram sve da otkažem da bi išao da se, na primjer, vozi motor. Jer ne znam sljedeći put kad će biti prilike. Ja znam, recimo u Beogradu, brate, dok izađeš iz stana, već ti je stres, brate, u saobraćaju, znaš. Ovdje nema gužve, to sam ja. Nema stres, svi voze ko jedan, onako, ujednačeno. I poštuju se, brate. Poštuju se. Recimo, znaš šta mi se ovdje jako sviđa? To od prvog dana, od kad sam došao ovdje, to sam zapazio, to mi se jako svidjelo, što, recimo, kad se ulivaju dve trake u jednu, znaš, i ima to neko nepisano pravilo da idu jedan i jedan, znaš, nema nikad zastoja, znaš, kakva god da je gužva, nikad nećeš biti da kolona stoji, uvek ide, znaš. Imate nepravilna pravila što poštuju baš. I znaš šta, i stranci kad dođu, vrlo se brzo, da kažem, socijalizuju što se saobraćaja tiče, znaš. Dobro, ima uvijek budala, znaš, ali generalno svi se socijalizuju dobro i saobraćaj onako baš na zavidnom nivou. Eto, ja sam u saobraćaju non stop, vozim i kamion, i ne bi mogao sad nekako da zamislim da vozim kamion negde drugde. Da. Baš meni je... A jesi vozio po Evropi, jesi? Nisam, špediciju ja nikad nisam radio. Nisam, niti bi, iskreno, mislim da nema tih para za koje bi išao da vozim špediciju po Evropi. Da. Nekako mi nema cenu, brate, ovo ovdje što ja svaki dan sam popodne kući do 2 sata i vikend slobodan, znaš, nekako mi to, dođem kući pre nego deci iz škole. Da. Pa i to mi nema cenu. Da dosta vi radite, ajmo reći, manje nego vozači generalno. Jel vi imate radno vrijeme, ti možda radiš malo, hoću ovako da radim? Pa znaš kako, ja imam turu fiksnu i sad ja recimo nekad je završen za 6 sati, parkiram kamion i dođe drugi vozač, pokupi ga i ja idem kući. Sad imam te neke duže ture, kažem ti 2 nedelje vozim tu jednu turu koja je kraća, 300 km i fiksna tura. Znači idem od tačke A do tačke B, tovarim, vraćam nazad, istovar, parkiram, idem kući. A ove druge 2 nedelje to sam uzeo da radim malo kao ekstra, tu ima malo prekovremenih sati, tu budu ture neke od 10, 11, 12 sati, znaš, bude tu do 500 km dnevno sa više stajanja, znaš, i utovara, istovara, što mi opet odgovara. Ali nema nikakvog stresa, brate, znaš, ni te ko zove iz firme da te proverava, da te gleda, znaš svoj posao, brate, ti si gospodar svog vremena, ni te ko šta pita, ni te ko kontroliše, ni kome polažeš račune, odeš, odradiš posao, vratiš se, parkiraš kamion. Drugi ga uzima i ćao. Drugi ga uzme i ideš kući, brate. A znači nemaš svoj kamion stav? Nemam, kamioni idu 3 smene. Aha. Vrte non stop. To mi malo smeta, iskreno ti bude, zato što sam ja vrlo pedantan sa kamionom i onda ljudi nekad ne znaju baš
da cene, znaš, to, pa ne znaju da očiste za sobom, da pa to se malo nerviram i onda, ali ajde šta da radiš. Inge stres. Inge stres, tako. Ingen stres, ja. Inge stres. Tamo gdje sam radio onu distribuciju ranije, tu sam imao svoj kamion i tu sam cepao ono, samo ja. Čak i kad odem na godišnje, parkiram ga i stoji, čeka me dok ja ne dođem, ono, znaš. Kamion nikoga ne vozi. A u ovoj firmi je malo drugačija politika i ono, ali dobro, naviku sam se. Čovječe, meni nelogično me zaustavi policija da idem na vagu, jebote, s kamionom. To ovdje nema, jebote. Znaš, nikad me policija nije ono da te zaustavi da te maltretira, jebote. Sad tako iz čista mira, jebote. Znaš, to mi se sviđa, to mi se jako sviđa. Mislim da je najbolja policija u Evropi. Dosta je tolerirano. I recimo s motorom, koliko puta, znaš, oni te zaustavio opomenute samo kao, znaš, mi brzo voziš kao uspori malo, znaš, i to je to. Znaš, ili ti pokažu rukom ako da usporiš. Pa nas u Norveškoj, brate, sad kad smo išli... Norveška je stroga. Pa brate, znaš kako smo najavali bili. Deportovali nas iz Norveške bili, brate. Pa mi nismo stigli do Nordkepa gore, brate. Nemoj zezati. Pa ne, brate, nisam ti pričao do kraja bio. A navatali nas, brate, vozili smo kod divljaci, evo. Koliko 100 km od Nordkapa? Molim? Na 100 km? Pa na otprilike 100 km od Nordkapa nas zaustavio Pandur, brate, popisao nam kazne, s motorom izbacio nas, brate, u Finsku, je. Nemoj zezati. Pa da, pa ne, znaš šta je bilo, sad ću ti kažem, neko nas prijavio iz kola, a znaš šta smo radili? A jesi ti bio na kraju na Nordkapu? Molim? Ti si pokušao onda da ideš na Nordkap? Pa da, nismo stigli do gore. Ali 100 km, brate, na pamet. Brate, nisi bio, jebi ga. Cijelu Norvešku smo prošli, brate. Kako se zove, pa pazi, znaš šta je bilo, brate? Vozili smo i obilazili smo ono na punu liniju, ali mi smo sa onim komunikatorima, razumeš, na vezi. I sad ovaj prvi prođe i javlja nam, nema nikog, znaš, i mi svi jedan za drugom. A neko se prijavio sigurno. I neko nas prijavio, vjerojatno kao vozimo rizično, ovo ono iz... To imaju u Kanadi. Panduri nas navatali, to si jedan pandur. Prolazi on sa onim 1300 GS, znaš, novi. I u susret nam dolazi. I ja mu se javim, znaš. Ono civilu, brate. I, brate, on se okrene za nama, ali nisam ja vidio kad se on okrenuo. On se negdje, znaš, i stigne nas. I vidim u retrovizor da nas stiže, prepoznam taj GS, znaš. I ja ovima kažem na komunikaciji, rekao je, stiže nas onaj sa GS-om, rekao da nije Pandur, znaš. I mi usporili i on nas posle u jednom momentu zaustavio i kao merio nam neku prosječnu brzinu. Zaboravio sam sad koliko je pisao nešto, tu je ograničenje uglavnom na tom putu 80, on nam nešto pisao, da li 118 ili 128. Prosječno da je bilo? Da, 118 čini mi se da je pisao. I dobili smo momentalno isključenje iz države, ne iz države, tako je, izbacili nas, brate, to je bilo negdje 2 sata noću, samo što nije bila noć, tamo nema, znaš, ono dani, u Finsku, ali bilo 2 stepena, brate, nemamo prenoćište, nemamo, mi smo trebali da spavamo u Norveškoj negdje, da imamo smeštaj gore, znaš, pred Nordkap. Znam, onaj sa H se zove ono mjesto. I tako je, i sutradan da stignemo tamo u Nordkap. I međutim, ovaj nas izbacio mi u Finsku, brate, tražimo smeštaj, brate, u 2 sata po ponoći. Sva sreća, našli smo ono, bili, znaš. Jao, kako smo popizdali, ovaj dvojica drugari iz Štokholma. A koliko je sve kazne dobili? Kazna nam je bila... To se ne priča. 14.000 kruna. 14.000 pa 1.500 eura. 1.500 eura. Pa oko da, 1.400 eura. I 8 mjeseci zabrane vožnje kroz Norvešku. Ali to nam je isteklo. I šta ti u Finsku i tamo kod Deda Mraza, jel? I onda smo išli kod Deda Mraza u Finsku, u Laponiju. Pa bio sam tamo sad, prošle mjesec, sa ženom i sa mnom. Tu smo bili, pa vidio sam slike, da. A da, Rovaniemi. Da, tu smo bili. Išli smo tamo, brate. Čekali smo da se slikamo za Deda Mrazom 3 sata. I onda da bi nam rekli 50 eura slika, brate. Jeste. Tako da nismo stigli da se slikamo kod one kugle na Nordkap, ali... Dobro, bio si blizu. I onda ovi drugari kao, ovaj jedan iz Štokholma, taj drugar, da se pojede lik, što nije sad, što nismo stigli, daj da idemo da iznajmimo rent-a-car, znaš, u Finsku i da odemo bar da se slikamo tamo. I na kraju... A čekaj, vi ste samo bili sličnim motorima, a mogli sa autom, a?
Bili smo isključeni motorima, mogli smo taksijem da idemo, nismo mogli mi da vozimo. Ne rentakar, nego taksije pričao da uzmemo, da. Ali oni ti zabrane sve kategorije, ne možeš... Ne samo motor, nego... To bi bila dobra stvar, taksijem. Zamisli ti kralja šta vam je uradio, pa niste mogli se dogovoriti s njim. A nismo, brate, još on nam priča, nije vam ovo Švedska ovdje, znaš. Nemoj zezati. A da, on zna da ovdje u Švedskoj su panduri tolerantni, znaš. Da. U Švedskoj su isto rovka, brate. Nije vam ovo Švedska, znaš, ne možete ovdje ovako da se ponašate. Mi, na primjer, u Švedsku, Miloše, kad vidimo kameru, brzine, i uopšte ne kočimo. Nemoj zezati. Ne može nam ništa kamere. Ništa, ovdje nemaš kaznu na kameru. Ne slikavaju od pozadi, samo od naprijed. A imaš kacigu, a naprijed nemaš table. Tako da ne može da ti nemaš gaz, brate, onda slikati, dva prsta, brate. I to je to. Neko digne srednji prst, neko tako. Neko dva prsta, neko sve. Evo Miloš počeo da vozi tramvaj. Treba ovdje desno. If you're driving up, are you going to go up the Norwegian side or the Swedish side? Swedish side. Swedish side up? All the way up. All the way up, okay, fair enough. Because otherwise, once you get past Bordeaux, you start going further north. I'm not going to go on the coast. And then your factory spikes. Vet du varför? Svenska polisen är bästa. Norwegian police are shit. No, but the thing is, if you're using spikes, you've got all the tunnels. Yeah. And when you come in the tunnels, you'll just lose it completely. Oh, really? Yeah, 100%. Because they're not flat, they go like this. Yeah. Okay. Yeah, and there's like, if you go between like Bordeaux all the way up to like Narvik, you're going to go a ferry and then it's just going to be fucking tunnels. There's 13 of them. Crazy. One of them's like 6.5 kilometers long and it literally drops like off a nose and then swings like this. Okay. And there's no lights. Okay. And the trucks are coming at you. Yeah. And if you brake with studs, you just... Yeah. You know? Crazy. And you're going to be fucking bits of you all over the fucking walls, mate. So the best way is to stay in the Swedish side. Yeah. Don't go on the Norwegian side. No, I'm not going to go. Yeah, don't do it. It's fucking pointless. I mean, if you want to drive there in the summertime, okay, maybe, but fuck the winter, don't do it. Not on a bike, you're fucking nuts. Yeah. Have you got the right clothes and everything? Everything. 100%? 100%. Yeah? Okay, because otherwise, I've got loads of shit that you can fucking shit. You know, because I lived up north, so I've got the jumpers, the socks, the fucking lot, like. Yeah. Do you have something for a motorcycle? I'm going like this. No, you're not. No, you're not. You don't have nothing for a motorcycle? Yeah, I've got fucking everything for my bike. Yeah, I ride me own. Maybe, I've got an old scooter. No, but I mean, the thing is... For a motorcycle? Yeah. What? No, but the thing is this, is... To go to the north? Yeah, but it's... No, We have many things for the motorcycle. Yeah, but I'm keeping them. And mine, I've got a bike my own. Yeah, but we will come back. Yeah, right. I'm going to rent it. The thing is this, if you want, you can have like a Norwegian jumper and all that stuff, because they're fucking unbelievable. Seriously. All this modern crap is shit compared. Yeah. The real Norwegian jumpers, they're a whole new level. Oh, really? Yeah, so I mean, I've got like fucking 5 of them at home. Okay. You know, because I live there, you know what I mean? Yeah. I live in Vänersborg. Are you going today or tomorrow? No, after tomorrow. After tomorrow? Tomorrow I'm changing the tires. Okay, well, the thing is, I start work tomorrow at 4 o'clock in the afternoon. So I've got your number. Whose number is it? Mine. Yeah. I can bring a jumper down and some stuff, whatever. Bring you a big Norwegian jumper. Do it. Yeah. And then you can have it. So you've got Yeah, something. if you can Yeah, because like you know, go- some of them, it's like it's 3/4 zip. Seriously, the difference between that and the other shit is unbelievable. Yeah. You know, I wore in -40, I just had that on, and this a wind jacket, that's it. That's it, huh? That's it. It keep you warm, huh? Yes. Okay. And even if they get wet, you know, if you think, oh, it's too warm, it expands. So it just lets air, and when it gets cold, it tightens up. Okay. The fact is wool, you know, that's how it should do. Yeah. Wool. Okay. Yeah, if you want one, I can No, go. I'm gonna Then go. I'll chuck one in the car tomorrow. Bring Okay. them down. Yeah, no. I mean, I literally have fucking loads, and it like, you know, from But when I was this big and this big. And, before work tomorrow. yeah, exactly. Before work. Before work, Yeah. not after work. Not after work. No, before work. Before work. Okay. So I we don't stay in know, touch. Around 2-3 o'clock. Yeah, somewhere around there. you can keep contact. Yeah, I'll give her a ring when I'm coming down. But I'm friend with Nicola. You're the. yeah, exactly. But So I I'm only see him every other day, every 5 weeks. Ah. It's like I only drive that route Yeah. like for 2 weeks, Yeah. and then I don't drive it again for 4 weeks. Okay. Oh. So, So I don't see him now. yeah.
Right, I'm gonna fuck off on. Okay. Okay, thank you buddy. No, but I'll give you a ring. I'll bring Yeah. a jumper. And is there anything else you want you can think of? I mean, I've got some proper like army socks and shit, which are really good. They ain't nothing through. What, a pair? socks? Yeah, proper army socks. Okay, bring it. I'll bring a pair. Okay, Yeah. you can have a pair of them. Mate, trust me, the difference when you get up there when it's cold is a whole different fucking level. I know. I've been there like a month ago in Rovaniemi. Yeah, I think, oh yeah, it's fucking Santa Claus. Yeah. I used to travel 9 hours south. Yeah, bro. Stigli su ekseri koji idu u gume. Donana nam je patica, sačekali smo ga ovdje, došli su iz Malna i idemo svako svojoj kući. Tako Miloš svojoj, Jeste. ja brate zaboravim tvoje ime, Asmi svojoj Idemo da spijemo. i idemo da spavamo ljudi, umorni smo, koliko je sati, pola 12, sad će 12 sati, čekali smo ovoga baš, rekao 11. Valja se voziti kamion sutra. Valja se, a kada ustaješ ti? Ja ustajem u 4. U 4? A joj, brate. Pa nema veze. Lako je tebi vozi kamion, ko će držati sastanak u 6 sutra? A joj. Sastanak u 6 čeka. Ništa, idemo da spavamo i to je to za ovaj današnji dan. Sutra nastavljamo instalacija, zadnje pripreme za sever. Zabadamo eksere u gume. Zabadamo ekstere u gume i idemo da kidamo švedski asfalt. Ništa ljudi, vidimo se. Laku noć. Laku noć, ćao.